Kāre I te tino piki, I te tino heke rānei, ngata tauranga mō ngā taiohi momi tūpeka I Aotearoa. Koera te whakatau a te rangahau nā te rōpū haukoti tūpeka nā Ash I whakahaere, me te aha ko taua kōrero anō rā e te iwi, kei te kōtihi o ngata tauranga momi tūpeka te iwi Māori. Ka huri te tau, ka mau tonu te whakaaro ki te kai hikareti. At the time I thought it was quite cool. My brother was smoking and everyone around me was smoking, so I thought it was quite cool. But I guess after that I kind of got addicted and realised it wasn't cool anymore. E ai ki ngata tauranga a Ash kaore I tino piki I heke rānei te toko maha o ngā taiohi, te kaumawha mārima rānei o rātau pakeke e momi paipāna. He oi kua tangata whenua tērā mahi ki roto I nei tokotoru. It was because I was with a group of friends and they were all like, oh, try it. So I was like, oh, okay. And I didn't like it. And I was like, oh, I'm never going to do that, but I did. He kino ke ngā tai tama wāhine Māori, tata ki te kotahi I roto I ngā tai wāhine tokorima, kei te kai tūpeka I a rā, kotahi I roto I te rua tekau mō ngā Pākehā. It's definitely not cool. I wish I didn't start. I ngā tau tata nei, kua kaha te kāwanatanga ki te haukoti I tēnei mahi huri noa. Kua whakapiki ngia ake ngā tāke hei haukoti I aia mō ake tonu atu. Engari he māmā te kōrero, he ua te whakatinanatanga. I've tried to quit before and it didn't work, but I think this time it will work. So would you say you're addicted? I like to think I'm not, but I reckon I am. He arapā heke heke kai mua I te aroaro. He tā Gardner, te karere.